a news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo birta do an angton pen arjusuna ASDC therapy ahin pen chepatir pi ponsi thang ni phai inkora truck arni me thanga sai hema thengno son thom akimanga puthak kacha songa sai dengpon bangso hut KSA KNCA chelanga tumsetami chirap chitodun bangso kacha songa puthak lake kedamtang pharo crazer kebra truck ner kebra truck aningkan aruni phai kre truck si arni ASDC song amahang patheklo hala bangso arni hut Assam along jakong kethenai original political party pusi chithanglo ASDC Aracharya Songatum KAC along ingni derapi Article 244A mate Autonomous State of Harman Central Government State Government lapen KAC angbong chingki chethan padoponlo bonta surihini aningkana hut bangso ASDC Songatum angbong kacheton te ajok chipripun alam thebang ke state ingkan khokep suselo parliament long chiparaya lo karbyang long lapen Dimasau, yang dekat. Sekarang belum tentu loh. Assam Hill District itu mana bangke? Autonomous State Selampu, non aktif Selampu. Bangke, harus kerja berat, soknya prasesnya meningkat sih. Parlimen untuk rakyat. Dan government untuk kalau parlimen mata kalau sih. 244 dengan bang Selampu. Alam soteng pen meghala pan pielo alam bang soteng bangke asitin hill district phansi sisia autonomous state selam ta tum durap pe jita ningha soteng se meghala long de bang khasi jancha garu durap pe di puro bang durap lo isi autonomous state selam lo na se परिस्थिति man pielo then nona 244 ye long to bangke karbyang long pen not teacher durapet acho durapet pe de cho separe autonomous state acho sit to anglo bonta chiprida ka phisetami kilika huche patidun bomsi khela pen longria pharmana bangke kachesong non puanta ington tedetlo nangche song bom bang bom pen thang ni phai inkora truck arni le thotsetami longri long para pharman kachesong asai dengponlo bangso kachesong hut son thoma puthak akemang lake Assam pen Meghalaya Sarkar angbong give and take policy along West Karbiang long along le kadokave pharokre pho square kilometer Meghalaya aphan kipia bangke pavir nangji aron re pen long le nang kachirai ahoy along armu okso mate raikom saiki aboha padoponangji lapen Karbiang long pen West Karbiang long interstate ahoy along saikama hin pen kaching thorasai dengponangji pusi kehang padopon bangso kachesong hut CAA pen UCC banke $6 lo abangke Croydon thekte pusi KACC embarim Jotson bepen ningjepon election ke claim ji polong police nang pidun ji pu ninge thedo ma state government inang po pipedal ga la nona ba Supreme Court order ke ini claim Supreme Court order Supreme Court pen pe fiction aron ke dulo hai fiction aron ke dulo dan police nang pidun de pulo ka bang lagi unje kali Nili fan mana atama pilong de mati par dia lo ji bhong per ma se nili nikan si to na la ko no nikan si le to de police nang pio gelo nili case pe ande pune high court no people of no ma police nang pio de case pe ande people ne la eviction no ma police nang asi la ke lam kali police nang pio ma nang pio de puna pidun wek nang ko under compulsion state government da effect na polo deni li bangke heta polo je nikan city long le dalo ni tam bangke mase along pre fiction to me ka da kon par ke la ado PGR ni polo se survey lo ja lo choke lo da addiction ni por bangke participant bonche ka party chief fala so je join to pi nanda men pi dak na ko ko lang li ko ke bana ke use ke alangli thang masih mana no confidence masuk ke ba mana अच्छा सर तटे इथेला आर्टिकल 244A मते आर्टिकल 244A लके इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नो से तमना
tante kopia posi non as tame implement medel lo labang so puthak nang hin pilakui implement medel ka da tu chok chelo isige India government da chok chelo la ka hang tangai dang ni dipo court mani hang bang duma this is a court hai pakta hang hai sita hal article 50 long dolo separation of judiciary and executive la sidak da pakta ahom paro tum phana ko ye court da court binang ko masi jiman bang duma da jiman bang it is the one of the articles of the constitution ala haru thom News report Harsing Ronghang KATV. Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Angkang Kedo Dipu Presbytery Ningkane Sek Amepi Kedamtang Thang ni Pai Inkora ke Thompen Inkora Po Arni An Longnit Borjan Pastorate Arlo Longnit Borjana Monduli Along ni Thoma Farman Pamanpon. Bangso me hut ke chengarni pen moderator Reverend R Laltha Poe Kachepahem Phupon Ame Along Dipu Pastorate, Longnit Borjan Pastorate, Hamren Pastorate, Dongkamukam Pastorate Lapen, Jaipong Pastorate, Kadokave, Pastorate Phoratatum Kachetong Dunalong, Pastor Bang Photum Chetong Dunsi, Pastorate Arlo ke claim ke damaputhak ke chengarni report chipipon renti. Aduntuarni moderator Mondulia Sar Dola Singh Teron Kachepahem Phupon Ame Along, Kevangjia Ningkana Hut Presbytery Arlo ke claim ke dam ponangjia puthak, Chingwai Chingsaya Jai Mek Deng Ponsi, Mesen pen Chingbai Chingsai Pachun Pon. Bangso phi ki jutsi mate Bhomkuruani adap Mondulia Sai ke pathir Ajay Mek Paman Ponlo. Bangso Mondulia Sar ke pathir Ajay Mek ahut, Dipu Pastorate pen, Monduli Hemari Sarmen Hansi, Monduli Hemari Jen Singh Teron, Monduli Hemari Dhoram Singh Timung, Monduli Hemari Horen Phangcho, Monduli Hemari Rolivel Phangcho Lapen, Monduli Hemari Ratis Rong Parlapen, Hamren Pastorate pen, Monduli Hemari Holiram Terang, Mohan Kramsa, Monduli Hemari Sikari Ingti Lapen, Monduli Hemari Dhonison Timung, Kadokave Bangkrei Siaphan, Mondulia Sar ke claim Jiaphan, moderator Mondulia Sar Dola Singh Terona Hin Pensi Pathir Ponlo. Aki mi ke Pathir Pon Mondulia Sar Atumaphan, Mondulia Sar Harbomon Ingtia Hin Pensi ke Thanpare Alam Thanpar Jupon. Arnikang Sampor Phai Trok Apora Hudpen, Puthot Kero Karcho Ame Paduponsi, moderator Dola Singh Terona Hin Pen Kachari Pon Ame Along, Ki Jutsi Arnamalam ke Thanpon Laki, ke Damji moderator Reverend R Laltha Poe Ahin Pensi, ke claim ke dam nangjia puthak Jumisen pen Arnamalam Thanponlo. Bangso Esek Arnama Phan Kaphere Sarlam Theang Deng Pi Kresir Kep, Angdeng So Inkora ke Thom En Ponsi, Dipu Pastorate, Longri Pastor, Reverend Lallan Mavia Ahin Pensi Thanponlo. So por hukke neli arna malang ATC long isolated college long kachari bobu no hudlo kan sumpu point poisa kan mo le lai alia rapen haram so akor hukke neli tum hemisi setame tangka aphan neli tum akinang adokar iluchi hudlo lima sela building lo banga sumtam tak nei ai chuan Kapacuan patian tiap wanga rethei athang joka ebon sisteme Lapen Mai Piesek Dipu Hamren Dongkamukam Longnit Borjan Lapen Jaipong Pastorate Choir Atumpensi Arnam Kero Alun Jumisen Pen Parjupon. Bangso hut ke ABC pen banghini aluhi ka chetong dun pen kadokave bang pharo trok suse armu atum chetong dun si maypi alon pidon. News report Karbi Anglong TV. Det pia dangalong Lok Sabha kilik nangle dogdoga pora hut Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimahasau district ke thama pharman APHLC ame phuje aika tharaphan ingwai pontanglo. Thang ni phaing koira trok arni APHLC hin pen chingki chingbai padoponsi kebangji MP kilega hut kache pate dunjia phanpura APHLC Ratcharia songa hin pen bangphu kapang dakpon. MP kilega long kache pate dunji vek mate kithur dunji veka bangphu je aika thara hin pen Ferangkia thengno kaning je pona tengke
Jong si non MP kilika hut nili phan vote nang jok pen nang pe hai pon pulote ke cheng si ke klem pon ji ke karbiang long arat akar I mate karbiang long arat akimang article 244A mate hempre kang thera pharmancy che song pon si palong pon bek ji pusi aki hai je ai ka thara hin pen lamchak jipi pon Constitution along ke top article 244A ating pen autonomous state Karbianglong West Karbianglong pen di Mahasao Phan separately tame la pen jointly tame rat atu maning ke hangating la autonomous state ki kim dia phan ke claim back po number 1 lage neli MP ke do un ho si ningkan pho ta jut je aprang si lage petang det po kan kinam tangan ta anutina par Nili jong si MP kiligalong haidet lo tangte inglong arara so kisung asap ta pachichak nang ni lapen akisung pipon pe pusi je ai ka thara hin pen klar dakalam ningje pon batai sibak hala rat pen kacho toy dun hala swang hoi elected labang swang hoi long pang dun pen rara than iklen ke dam kelang tung ong lo ni tumta si nona pong bang ke tumta hala swang hoi long elected swang hoi long rat pen kang wai hala ja kong ti swang hoi long thek long po la pen ka je ka thar sa rara than iklen piang thek bang ke thek long pe tu tu ni tumta ning thelo la pen iduma thane ladak kachori kachor lama thai ka ve posi dam nang kok lo ke di nili la bang ke pang ton po la thue pape dam long le det po pape dam long le det ji pulote dak kachori kachor lam athai dak long vek nang po dolo non pavedet titi itu ba council tu itu ma MLA minister MP tu pawe Harsing Rong Hang report ke ATV News Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo Domi Thak me Kardom